Coco, SP Bass, Nyata. Gaëla Tikaya la patrona, Gilda Sambendengeso. Mon ami Gaël, Milo Ijo, Voilà, nous rentrons dans cette émission après cette antenne libre dont nous avons parlé du football. Nous avons parlé des Diables Rouges qui ont joué hier face au Cameroun et en attendant seulement on croise les doigts pour croire à la victoire de cette équipe face au Niger. Mais nous sommes là sur votre émission de tous les mardis de 19h à 19h45 et vendredi de 18h30 à 19h15. Stop Maladie, que je suis là avec l'homme de tous les jours et de tout le temps, le consultant maison, Papa Francis. Bonjour Papa Francis. Et ceux qui nous ont jamais suivis, en tout cas prêter un peu de l'oreille pour nous écouter de quoi nous venons parler ici pour l'association Stop Maladie. Voilà de quoi nous venons parler sur l'association Stop Maladie. Matondo Mingi Papa Francis peut-être que zonza kana kituba na français na lingala pour que bant nyo surtout baku wabeto parce que ba deux langues nationaux et puis français qui est langue ya beto ina peut-être que zonza kamingi na lokolo na news platino surtout ina peut-être que kuenaka. Alors Papa Francis, santé à faso. Matondo mingi mwana na chasseur kwa mkwandi fasonge mezabisa ngabapangi na kena kulanda kabeto petike zolaka kusalaka beurre pâté ni yayi kuzonda mwa luputu kuzonda mwa dingala mwa luputu ni na en tout cas lumingu me banda depuis mazono yayi mumekwiza tangu mkezabisa kabeno ke tangu betike kuizaka betike natinaka beno ba mambu ya malumalu zola zonza iki ba batu ina ke kuizaka ndambo ya beto tangu bake na kukuizaka na ba bimbevo e tangu bake na kuzaka kulandaka ba traitement ndambo ya beto e yina tangu bake na kuzwaka lunyakusu ni yina aussi ke na kupesa beto ngolo ya kusala bisalo ya beto ya association Stop Maladie na yina metadila ba bimbevo. Lainame Talila Babimbevo Kakaninge Papa Francis que vous osez la beto déjà membre de ce tour peut-être qu'il a 2 billets à semaine parce que peut-être qu'il est à Oboué mardi peut-être qu'il a 2 billets à semaine wafaso semaine me kubanda peut-être vanaka la faso moitié de semaine au Manissa peut-être vanaka vendredi na maman Aline Boué ngeke mosi wafaso semaine me kubanda parce que semaine vanaka mazono na Stop Maladie. Ni na kuzonza mwana chasseur singi na talamu numun mosi parce que kisalu kele ngolo babatu kena kukuizaka babatu kena kukwa musuku na babimbevo donc mama Line yandi na mutukele assistante abete awa na Pointe Noire donc ni yandi mutukena kuyambaka bambevo yi na kena kukuizilaka beto na kuzonza en tout cas kisalu kele na kutambulaka mbote parce que faso kwa ndimezabisa ke bayina kena kukuizaka tango bake na kukuizaka kuvutulu la beto ba matondo ni na kena kupesa beto ngolo parce que lumingu c'est vrai ya me banda me ya kuzonza avec ba kukuiza me kuiza ou bien lumingu faso beto me banda lumingu mazone ebubu yayi ke ba batu ni na me kuiza na kuzwa yina beto ke na kubokela ka guérison mais ya ke ba batu yina bandaka déjà ba traitement ndambo beto et en tout cas na batu mingu mosi ou bien zole ya beto me kuma ou bien depuis na beto me kota na mvule yayi en tout cas ba yina ke na kukuizaka tango ba ke na kuzwaka en tout cas guérison ni yayi et ba disons ba sangu moment tina beno et ba témoignage yina beto ke na kuizaka budilaka beno ba leur nyonso parce que beto ke zonzaka ba témoignage ya ke lever ba publicité beto ke kuza salaka mais ya kukuzaka sansumunaka ba yina nyonso ke na kuwaka beto parce que ba batu ke na mingi ni ke vandaka na tembe mais tango ba ke na kuwaka et tango ba ke na kulandaka ni yina ke na kupesaka aussi ngolo na bapangi na ke na kukwamisaka na ba malade ke tete na ba inzo et na kukuiza ndambo beto kede. Alors na baina me kulanda kaka beto bubia yiki ke le Stop Maladie. Merci beaucoup Tata Franck
yina ya kuzonza association Stop Maladie ya kele kimvuka ya ba chercheur mais ba chercheur yina tete montre kele na mantwala ya bisalu ya kele ni tata Alexis Magola Mustafa Motomoto yina kele président fondateur ya association Stop Maladie mais na manima ya yandi yandike na ba assistant yandike na ba secrétaire yandike na ba batu mingi betukele na kati kimvuka yina muntu na muntu ke na rola yandi fasobe na kuwaka ke munu tata Francis yina mukele awa mukele na kutwadi sababu salu yina meta la administration yina meta la média donc voilà association Stop Maladie mais betukele na yina meta di la santé na ba yina ke na kukwa musuku na ba bimbevo donc ni yina mais en dehors il y a santé beto aussi beto que ça dit là ka ba bima ya kaka net ba œuvres sociaux Beto Kerutelila Kapé Benatela ba membre de œuvres sociaux. Voilà donc bas adresse P bas contact ya Stop Maladie. Ya tout mo vanda na Brazzaville, na RDC na ba province nous surtout na Pointe-Noire, na Dolisie na Moyondi. Merci beaucoup na ba province union so façon me bandi la province union ni na kuzonda na ngambo ya beto ya fleuve Congo donc na RDC beto kele na ba bizunga makumi zole na zole mais si mo metantu muna ndambu nyonsi na nguga kele kwandi nguga ça veut dire que beto na kuboku kuzwa beto beno bokela beto na WhatsApp beto na plus 243 81 038 54 76 ni na tangu benke bokela beto bitke zabi sabe no wapi ndambu beno ndu kwetu na kutana ba centre ya association moderne ya Stop Maladie côté ya kele kuna na RDC na Brazzaville awa ya kele na 80 ya rue Bakukuya na Poto croisement Mariengwapi ba contact ya beto bitke na 05 588 67 42 06 673 24 09 awa na Pointe-Noire betukele na arrêt Sokaf na Ntiete na tangeme katuka awa na sympathique landa nzila ya nene betuke bukilaka avenue de l'Indépendance tangeke kuma na arrêt Sokaf tala na dibokwange ya kento ou bien vutuka mwa fieti manyima na taungeme descendre na arrêt Sokaf ngeke tala agence ya Canal Plus na immeuble ya Monogram kota na mwanzila badalet na manima ya inzo zole yai betukele na balabala yai bake bokelaka Reine Ngalifuru donc betuke au 22 de la rue Reine Ngalifuru ba contact ya beto betuke na 05 672 67 23 06 673 24 09 na Dolisie betukele na 38 ya avenue du Poul na quartier Bakongo bayina aussi nyonso lenda le sosandamu betkele benu baka balabala ya nene ya avenue du Poul ya mekangama bayinzo zole ya bayinzo nzambi ya nene ya ikele na kati ya Dolisie catholique na ba protestant beno lan na nzila ina façon ngina kwenda na quartier Tahiti ni nzila ina bake bukilaka avenue du Poul et betkele na 38 na quartier Bakongo ba contact ya beto betke na 05 318 43 44 06 673 24 09 na Muyondi betekele kwandi na manima ya la gendarmerie na Muyondi beno talabeto na quartier ya beke bukelaka kayi 1 ni côté betekele ba contact ya beto betekele na 06 424 20 22 424 20 22 06 673 24 06 muke vutukila numero ya muke na pesa beno parce que yayi kele numero ya muti na kena beto na kati ya Muyondi ya kele na 06 424 22 20 yina beno muke bokila yandi ni yandi na mutuke yamba beno na kati ya Muyondi ni yandi na ke yamba beno na kati ya Moyonzi beme kulanda bas adresse betolanda aussi baina meko quiz déjà aussi hein na Stop Maladie betolanda témoignage mo aussi après que futuka na ku continuer ku moka betona Tata Francis.
Voilà, donc peut-être que kulanda témoignage ya, et puis peut-être que futuka encore na kulanda baina kina mutindu papa ya to mama me kusonza na témoignage betilanda. Maladie, puis c'était une kumbwange na quartier de Vanda. Mugavana na mpuyiko. Maintenant, mettre la langue bien à l'association Stop Maladie, ils sont sur le métier et qui me connaissent tangia. Bon, muna simu talaya unakacha moliere. Le bavana tangu ba maladi na fale muna mzove. Fo muna simu koni kuna mugo vérifier. Fo so ba panki na tamu sifu muzo guérison yin. En tout cas, mu kuisaka mu baka premier traitement ya mbaka. Ya imbe kuise bubia deuxième traitement. Mais tete mu baka ina. Na makulu mvanda kutambula tu mama na fiochi, masezi longu kutambula. Mais awa masezi tambula mu kivu mvanda mu en tout cas, on sala ba gaza kacha kivu mina en tout cas yake diavi. Donc ni na meku vutu matondo bapangi no sika na kokuamana yao na bayinzo vraiment ben kuisa ben ko hésiter ben kuisa muno simutalaka na télé mutu ve bokila mu me mutalaka mu tala na télé bik mu ko mu mu ko saki mona meso en tout cas qui mena meso muno si voix correct en tout cas maintenant qui me vient me que durer na ba mfuliko qui me vient me durer na mu la sa même 7 ans hein. 7 ans 8 ans muko na ba centre ka ba l'hôpital muko na ba centre mingi même temps mingi ve mu me vendre na nani kwa maintenant ngi me ko une association Stop Maladie est-ce que ngi expliquer que docteur que mumbana maladie ou bien un scanner nous la question vraiment expliquer que docteur vraiment moi je me kuisaka ka docteur me lutis muno na scanner la sa maladie nyons tout na muno na bakala muno tout ka maladie me basique mais me suivre aussi traitement aussi ça va ni met me futu kudiaka. Maintenant l'année une association Stop Maladie ça fait combien de jours même bac traitement ka premier jour et deuxième jour donc ka premier jour kaka on me sentir en tout cas me sentir ça va ni muna kutémoigner bapangi aussi bakuisa bakosi bakutémoigner faso mundu wetu bumba maladi na inzu tuve Stop Maladie kina kusalaka yanje muvana mena maketikecha aba yame kisika kujya batu mbongo me mumo shimwe vifa se babata ngangena kusala sa babata na sala aussi bete tondo bawo maintenant il y a raison ça ça l'association Stop Maladie na sika docteur Alexis Moto yini mugazonzi kana info monzambi lutis dia ba grâce à kuluchina yani parce que muvana za avec si muzola belo kufase yani parce que menu watoba manganga donc nzambi sala kuluchila bodia ba grâce yani fungula ba na ba opportunité yani nyons tout ça metufuka. Merci maman. Voilà, Zambi Bwesa bamambo ya docteur Alexis Magola Moto papa ngime kulanda mama ya mutuni ngozonza ngiketuba iki papa. Merci beaucoup mon chasseur na muketuba ikini na toujours betke na kubokela kabau ba kuiza kasalaka kimona meso parce que façon mezonza awa ba batuke na tembe mingi mama ya mezonza yando sivandaka na tembe yan vanda zonza aya ba batuke kuza kujaka ka ba batu ba mbongo mais yan mosi yan mekuza sala Saint Thomas et na yina tangue me kuiza en tout cas yan vandaka en tout cas na le kuikulu veke c'est vrai yan zolaka kubeloka mais en tout cas yan mosi yan ben mekuwa faso yan mezonza donc ni na aussi que na kupesa ka beto ngolo c'est vrai ya ke pesa kilengi babatu kuiza na tembe etango bake na kuiza ka na tembe etango bake na kuzwa ka ba résultat ya mbote beto yake na kupesa beto en tout cas mayangi na kiese ya kusala babisalu yai. Alors, Mutindu Mekulanda, Vasonge Mekuzonze, Mulanda aussi, Mama ya maison za Nzambi, Bwesa, docteur Bilumbu. Mutindu Betina Waba Mambo à docteur Benzaba Alexis Magola Moto. Est-ce que maman Aline aussi que docteur? Est-ce que Baïna aussi qu'il est na Brazzaville qui est docteur? Baïna qui est na Dolizi, tout Baïna qui est na Muyonzi, docteur aussi? Maman qui levé moi na chasseur, Maman Aline, je crois bien que Zonza Ben Yao Awa, que Yandi, Yanke de assistante, il y a docteur Alexis Magola Mustafa Moto. Donc, il y a nyonso kele na manima ya docteur Alexis kele assistant parce que c'est vrai bet nyonso bet kuma kwandi na bwala bet yayi muntu ke tekisa manganga na zando bet ke bokila ndi docteur mutina ke salaka je sais pas ke kwenda tambula kana mwa balance na nzila na kwenda peze ke babatu kuzaba poya ba ke bokila yandi docteur mais c'est vrai question ngeki na mfunu mingi pour que babatu zaba beto kele na docteur Alexis be yandi kele
président fondateur et docteur ya association Stop Maladie. Ba ina nyonso kele na manima yandi ba mutu na mutu kele na titre yandi. Ba ina nyonso ba kele ba assistant façon ngike na kuwaka munu tata Francis ngike mumeza ngeme zabisa ba uyau ou bien muke na kuzabisaka ke munu mukele assistant et munu kele représentant awa na kimuzunga ya beto ya Congo na ina metani la ba centre ya association Stop Maladie et mukele aussi porte parole donc munu mutuke na ku assurer ina beto menke zonzaka communication média. Donc voilà mutuna mutuke na titre yande me ya kuzonza ke ba unyoso ba ke ba docteur a façon kwa ndi bumeza bisange muntu nyonso kumaka docteur me bakele ba assistant. Moutounio so me kumaka ba docteur, donc réellement ba ke ba assistant sinon. Ba ke ba assistant mais ba ke ba docteur kaka ni tata Alexis Magola Mustafa yandi na yandi ke les présidents fondateurs, yandi ke les docteurs, yandi ke les ambassadeurs de la paix, yandi ke dignitaires et que yandi ke les notables. Donc ba ina betu nyonso mutu na mutu ke na titre yandi mais mutu ke na titre ki docteur ikelefi. Mon tout cas titre yaki docteur et qui levé, le seul et l'unique docteur c'est le docteur Alexis Magola Motomoto, l'ambassadeur de la paix. Alors bah mais bah oui naï qui bakina kuboki la baba docteur. Naï qui bakina boki la baba docteur. Mais façon quoi ndi bokena futukilaka munu ve mutukena bokilaka baba docteur. Nani me boki la baba parce que beno moske quiz na ba OK yayi docteur et beno beto nyonso ke quiz boki la beno na docteur. C'est vrai, c'est pour cela membre que levé il faudrait carrément que Boubouya et Betume côté aussi dans vous là malumalu mambunyo il faudrait y avoir en tout cas poelele il faudrait monte na monte kuzaba façon quoi dit me poser question si ma zone betu vanda bokile baba docteur Boubouya 2023 betu zaba ke ba ukele ba assistant ya association Stop Maladie. Voilà donc ben me comprendre ba ina kina kulanda beto baza ba que yake ba assistant il y a association Stop Maladie. Voilà donc nous on ne savait pas, il faut mettre ça maintenant désormais lengi ko kwena na Stop Maladie ngekuta mama Aline qui est assistant, il y a docteur Alexis Motomoto ba ina qu'est-ce qui est aussi na Muyonzi na Nkai un peu partout aussi, c'est des assistants mais ba me légué ba ou pouvoir ina na docteur Alexis Motomoto na absence yandi na kusala na ba bimanyo so ina docteur qui n'a pas voilà façon quoi ndenge mezonza puisque na ba centre betu nyonso babi salulu kele façon aussi comme ba ke na ku maîtriser que babi salulu ida voilà ni na kwandi babatu comme tango siki lengi ke salaka mutu nyonso ina me vanda kukwa musu na bapasi na babimbevo tango yen me kuzwa guérison yen ke zonzu kwa ndike en tout cas docteur c'est comme façon ba ino siki kwendaka na église tango ke kwenda église en tout cas babatu nyonso kuma ba pasteur mais ba nyonso kele ba pasteur ve mutu na mutu ke na titre yan mais na façon yen ke na mukayulu ina ya kusala babisalu ya na kati ya inzwa nzambi bake bokela yan kwa ndosi pasteur. C'est comme façon bake na bokela ka beto na kati ya association Stop Maladie même munu tata Francis ba ina ke bokela ka munu na téléphone bake bokela ka munu kaka docteur. Donc mukendi maka kaka kumbu ya docteur na place ya tata docteur Alexis mais munu ve docteur mais munu ke kwandi ki fwani ya yandi ina kena kusalaka na kumbu ya yandi. Alors donc mengeza ba ke salaka ke se moto me quiza be me kusopel maladie attaque nge fanda fait docteur nge bokela nge toujours docteur. Donc mais comprenez ba émission émotion ya baina ke na kuzo ba traitement betela na dia ka témoignage ka vombe tout futuka dia ka avec maman mbote papa e tete ke pesa to ngombo nge na quartier nge banda kumba munu maman Sylvie mge banda na quartier ngoyo nge talinge bubia na association Stop Maladie me bula dia menat munawa ni malade menat munawa parce que mu mevana bimbev paquet ba graisse ba kyste estomac ni menat munawa maintenant il y a awa ni na association Stop Maladie nenge kuisaka nge expliquer docteur ikikena kwa misinge ou bien scanner mutulaksa scanner mutulakisa mo expliquer que docteur ni scanner laksa ba malade nyosi na mwani souffrir na mwani souffrir venir stalana mais ça va voler qu'on a malade mais ça une année mama ka malade ne va nange
mevanda kyste vana na munu bagrese vana na munu estomac ursel vana na munu nina na kyste mevana est-ce que ba me opérer nge awa na shika docteur Alexis ve ba me opérer ve munu maintenant ngena kuzonza iki na bampangi kena kubwaka bon muna zonza na bapangi bakwiza parce que malade bage bomba vya na inzo munye metambula ba place paquet metambula muzwa solution ve mais de pour me ba traitement amunu vraiment nzambe ke na salaka ya ba traitement ngeme bande ça fait combien de jours bon hier ça fait déjà bezonska 1 mois tokos maintenant ngena zonza iki sam na docteur Alexis vraiment nzambi sadis dia kendi ya pesi andi ya kuluchila na mamoline vraiment bage na salaki salwa ba bakwiza bipati ke zonza ke na association stop mali wa ke pesa mbongo pokengi kutemwa ve bage pesa mbongo ve mulenji mu ve bage pesa mbongo ve façon ngeke tadi la lenge ke ban traitement nge sine metal ke ngeme niak façon ke bana na église non la église toujours si me sentir que nan bage sala toujours témoignage c'est comme si mon métal bien par rapport côté mon métambol mon bani zwalunia ko souffrir mais comme me cause mes zwalunia ko c'est normal mon témoigner pour que nzambe pesi bien sala ya kuluchila Zambi Pesadiaka ya Kuluchila, voilà, Papa Francis Metmelana Diaka Mama ina estoma, mamambevo mingi, yan me kuzwa lunia kusu, yan me kwiza témoigner na Bantu Landa que vraiment stop maladie, mais que stopper maladie. ngolo ya beto mwana chasseur ni ya wina parce que ba utangu baki na kukuizaka parce que muntu nyonso tangu yenke sala kisalu ou bien tangu yenke sadisaka kisalu si en tout cas yenke na kutalaka kisalu yenke na kutambulaka mbote en tout cas yake pisaka mayangi faso ben mekuwa ba mama bayina ke na kukuizaka tangu baki na kuzonzaka mutambulaka mukwendaka kuna mu vutukaka kwaku mu kuizaka kwaku en tout cas ba résultat vanda kave mama ya faso ina singeme zabi saidia kiandi ko vutuka ndamu ina nge kuendaka en tout cas yanke zonza mu vandaka kuna mukuzwaka ata résultat ya kitoko ve metangu ici yan muti ke zabi sange kwandi aussi kwenda na association stop maladie ni mutu kwandi ina aussi kuizaka kuzwa resultat ya kitoko ndambo beto ni yandi kwandi si mutke na tasangu ni yandi kwandi si mutke fidisa diaka aussi beto babatu yina kele na babimbevo ni na beto kena kuzonzaka babimbevo beto bumba ya uve na ba inzo babimbevo il faudrait beno kuiza côté beto kele kima ya tete beto sala ya beno ba examen tangu bake sala nge examen beto ke zaba wapi kima kena kukwamisa kange yina kena kukwamisa kange iki beto ke beto ve aussi beto ke sosa kuzaba ou bien nge mutu ke zabisa beto ya uve mais beto ke lutisange na scanner parce que beto ke le ba tradi moderne beto ke na sadilaka na babisengo ya bamindele beto ke na kusadilaka aussi na ba iti ya ba toto ya beto ya ba mfinda ya beto donc voilà na yina metadi la manganga wapi faso beto ke na kusadilaka kukuiza ndambo ya beto yakele aussi ya mambu ya mbongo mingi ve tete tango ngeke kuiza premier jour ngeke futa fiche nge na 2000 francs ba jour ya lundi jusqu'au vendredi donc ba weekend ngeke kuiza futa 1000 francs samedi na dimanche et beto ke lutisange na ina metadi la ba examen nyonso ya kutala sala nge yina kutala nge poyange kutalange tension yange betuke lutisange na scanner ni yandi mutuke detaye beto yina nyonso ke na kukwamisa kange na kati ya nzutu e betuke wisana talu ya kutretenge aussi yazo la zone avec kilumbu kaka ya tete yina ngeme banda traitement e kenge ke kuzwa yina ngeke na kusosaka résultat mais traitement kuzengave landa traitement si nzutu yange ou bien ba malade na buni ya kota mingi na kati ya nzutu en tout cas na 1 semaine 2 semaines ngele te kuzwa en tout cas solution mama yayi mesala ngonda muvimba e bubu yayi yani mezonze ki yani mebelo kave me yani commencer sentir par rapport na façon yani vandilaka e na bubu yayi yani ke na kufutulaka matonde na kuzonza ke en tout cas ba manganga ke na kusalaka na kati ya nzutu yani Boubiaï yanki na kuvutula matondo et manganga qui na kusala na nzutu grâce à l'association Stop Maladie, association Stop Maladie na qui na stopper qui malade ainsi de suite aussi hein, surtout na niveau Pointe Noire il y a un peu ça peut te dire qu'à adresse ça peut te na Pointe Noire et puis bah numéro de téléphone il y a Pointe Noire.
Merci beaucoup, moi, na chasseur. Awa na Pointe Noire, mke zonza ka betu kele na balabala ya nene, ya ibetke bokela ka avenue de l'Indépendance. Avenue de l'Indépendance, ya ike na katuka ka na sympathique, ke na konda kusukaka na fontiete. Et ya ike batika ka na fontiete ke kuza sukaka na sympathique. Et sibi, ya kuluto aussi, ya ke lutaka ti dans la mer kuna. Ni na betke bokela ka avenue de l'Indépendance. Betu kele na 22 ya rue Reine Ngalifuru. Na tangu ngekele na avenue de l'Indépendance sinyeme katuka na fontiete descendez na arrêt Sokaf tala na ngambo wange ya diboko ya Kento ngeke tala agence ya Canal Plus na immeuble ya Monogramme mwanzi là-bas mesala ba dalete ya malumalu ke na kukwenda kana quartier Muyonzi donc na balabala ya Manyima yina na 22 ya rue de Reine Ngalifuru ngeke tala même banderole ya beto ya kele affiché en tout cas bet me kanga ya na nzila yina na kuzaba que web côté betkeli ba contact ya beto betke na 06 673 24 09 numéro ya contact ya assistante ya beto yi na kele mama Aline awa na Pointe Noire ya kele 05 672 67 23 betke zibula kabamie lo beto ba na 7h30 et betke kaka kana 17h30 ba fiche que vanda kana 2000 francs ba bilumbu ya lundi mardi mercredi jeudi na vendredi samedi na dimanche ba fiche que vanda ka na 1000 francs yina me bikana que vanda ka ba examen ya pamba et beno kwiza en tout cas beto kele na ba solution na yina metadi la ba bimbevo yina beto ke na ikena kukwamisa ka beto na buni yina beto kuzwa traitement na yau ni ya ikele kimbevo ya sida kimbevo ya covid et kimbevo ya Ebola. Voilà, kimbevo ya covid na kimbevo ya Ebola mbabilu momelu tange maison za kibe masi kutsela sa mona ya ngema se changer dia ka vraiment. Non tata Franck parce que ngeke na kukwa ngimono kena en fait ya kuzonda meza avec tata Franck singeke na kubumba kama diambu una bumba kama diambu ve una bumba kama diambu ve mukena kuzonzila ba sabu na ba malade parce que tangu muke demander tata Franck, est-ce que wapi kimbevo ina ngeso la mubandila ngeso nzela munu kaka sida parce que ngeso avait covid. Oh mais non attention covid minitia bon kina saladia ka mamo pepe kina kuiza ya me banadia na puto kuna donc muna so aussi bina tege aussi covid. Nzaka nange que docteur Alexis yandi kena kutambula ka yandi kena kujetaka yandi kwenda ka titi na fon yina ya RDC côté yandi kele na kuzonda na Lubumbashi de retour à yandi en tout cas ni ya kuzonza ke yandi ke kuizila na beto ba résultat na kuwaka ba beto nyonso beto kena kuvutulaka matondo na yandi lusambu lo beto kena kuzonza ka bika nzambi yikila diaki yandi mayele ya ya ba mambu yina na buni yina ya ndizaba donc na ba iti yina na buni ya ndizaba ya mbevu ya ike na kukwamisa ka beto babatu ni yina beto nyonso beto ke na kusambilaka ke ya kuzaba mayele ya kuswanye ba mbevu ya itatu ya ike na kukwamisa ka beto babantu. Voilà, beto ke vutuka dia ka na kubaka mama ya keme kwisa kutemwani. Mama Mbote. Mbote. Mama kumbono nani ana Brazzaville ovandi wapi? Fala na filima ya mayaka rampo. Tomonyo ana stop maladie nini eza visite na yo bien nini memaki yo awa. Memaki za malade vraiment mzoto wako sana vraiment pasi moto na kacha mzoto na kwa kutambola te. Na mona pasi leki na ye na landa ki na radio après na telema ki na ye awa na yiko koma wa premier jour de ba pesa kinga traitement en tout cas na que là la vraie bi ba douleur est diminuée donc on a so continuer traitement en tout cas ça va malade wana umeli na ngomi koloboni umeli ça même dire 18 ans hein? 18 ans depuis le mobile atika kinga lango mobile akufa kina 2014 atika kinga na malade wana OK utambola kipe bisika ndenge na ndenge na tamboli na ba pasteur ni mbonge silinga ana kanga moko kaka soko na zo débrouiller na 10 mois pata na tambole siko tango komi na stop maladie awa oju kisi na bango ya mikoloboni
Premier jour na mela kaka en tout cas na moni changement na tout etika na continue bapesa ngai ya 7 jours na meli ana zongi lisusu sikoyo koko yebisa ba mama ndenge nini oza na mvula boni anakomi na 63 ans Ok. ozoyebisa ba mama vraiment soki ozomona nzoto ezosimba te il faut telema oluka otya okende awa naye na riba kuku ya vraiment en tout cas traitement ça va. Est-ce que koko yebisa bandeko pe mwa maladi moko mibale misato bazwaki na stop maladie bazwaki nga na tension estomac kyste en tout cas na bandi traitement ça va. nini koyebisa population bandeko ya famille bato ya église nini koyebisa bango par rapport à bamvula na yo okangi motema temo ye na stop maladie lelo yo wana obandi kotatola bonene na nzambe nini mpe koconseille bango alors conseil bango vraiment malade bafanda côté mon côté il faut soki oyoki il faut okende ezokende pe soki omoni ti changement ocontinue mpona kosala traitement awa naye kokoma awa vraiment ça va parce que na dépassé trop. okokorapele bandeko esika ovandi adresse na yo bandeko sika na fandi wana deja nazoyebisaka bango bamosusu bazoyaka. Amen. Ça va, merci. Voilà, merci. Bonsoir, Yaya. De l'autre côté, on va revenir vraiment avec voilà, papa, Olandi Mama, 63 ans. 63 ans et beaucoup de maux, beaucoup de maladies, mais malheureusement que l'association Stop Maladie est toujours présente pour stopper les maladies. Alors, Papa Francis, réaction à Mama qui a 63 ans. Réaction ya munu ni na kwandi toujours mke vutukilaka mke zonzaka ba umosi baki na zonzaka ya muzo la zabisa beno ba umosi ina kena kukwizaka na babimbevo tangu baki na kuzwaka ba solution na ina metadi la babimbevo ba solution côté bede baki na kukwendaka ubye baki na kukwizaka na association Stop Maladie beno kena kuwaka wapi diambu ina baki na kunzaka zabisa ina munu aussi na ku compléter mke zonzaka ke tangu nyonso tangu muke kuizaka awa na Bibi FM na muke zabisaka beno babimbevo beno bumba yao vena kachaba inzo beno sala confiance na yina nyonso meta la côté ba centre beto ikele ubye si pangi meku zabisa nge ke amunu muvanda kukwamusu na babimbevo yayi en tout cas tala côté mukwendaka kuiza kusala tembeve kuzonza ve a babatu ako kuma aussi mingi mume dépenser bambongo mingi puisque babatu nyonso betu kuma kwande singeme kwenda ndambu singeme kuzwa solution ve mbala mosi ya zole ngeme négligé ngeme bumba babimbevu na kati ya nzutu eke kumase kweni tambula na yau na kuzonza ke a ba dépense ya mambongo babatu ke na kunda kujaka bambongo apama ve beno kuiza kote betu kele betu si betu mezonza ve ke betu ke ba super mais kuzonza ke babimbevu ubye bamanganga betu ke na kupesaka yake ba itikele ya bamfinda beto ya batoto beto yake li ba mélange ve yakaka betu ke na kusalaka yake ve aussi ke yake kinganga ubye yake le ki magie betu ke na kusalaka parce que bayina ba batu yakaka ke na kuvandaka na boma tangu ke na kuwaka ke yake ba iti ya bwala ya batoto beto yake le veke o ngeke kunsalila ya ba cérémonie yake le ve o ba ke pesenge ba interdiction ke akima yai kusala diaka ve okima ya kusala ve ou bien na pipa kunwa ya ou bien kukwenda na bambanza ya ba cimetière bien kwenda lala moi quelque part pour que en tout cas solution na ikeleve ou bien o bake kanga nge singa na diboko ya mbwaki ou bien bake kanga nge singa na dikulu kumase kwenda tambula kanange en tout cas beto babima ina ikeleve beno kuiza ndambo beto ikele singe mezaba ke bimbevo ke na kukwamisa kange nge mosi mutu kwenda sosa yao parce que babimbevo si beto ke sosa yao mutu ke kunwa ka diamba tangu diamba me lutila nge me kunwa na buganda itu kumase chauffer nge me kuma bela bulau nge ke penser ke yina kele kimbevu nge mosi nge me kwenda sosa metangu babatu ke zabisa ge bika singele de bika ba manganga kele ina balende pese ngele de beloka me singe me kanga makaka na kime ina ya kele si a commencé na tina nge babimbevu en tout cas
vunge mosi zaba kwandi ke ndoki ya nzutu ange yake kwandi ninge imosi Ndoki Anzutwange Yakekwandi ni Ngemosi. Voilà donc cela nous démontre. On va encore repartir pour sur le tout dernier témoignage et puis revenir pour que Beto Sukisa émission Beto Stop Maladie. Beto Kelanda Tatayai Mambo Yanemeku Ozonza. Comment on a monsieur Roland César, Navandi Nicolo Nakati Luanjili? Tomoni en association Stop Maladie, nini obande kobela poya kao. Et na bando sentir étouffement na même na hôpital bon muninga moko apesinga ba témoignage na bino comme na hôpital tout l'examen le temps bon avancement pesa makasi za quitté muninga na apesinga mais ekinena ko essayer mokolango to yaki awa ça fait 2-3 jours apesinga kisi bon na 2-3 jours on a comme il a senti quand même changement. Et on a eu des sous on dit que bon, quand même, ils sont sur la bonne voie. Il faut continuer. Donc, tout fait bandé kotungisa mingi, mais quand même, c'est bon. Oui, par rapport au hôpital, les gens qui depuis on dirait moins de 12 mais tout qu'il y a au moins hôpital au moins 2 ou 3. Dans 2-3 jours, on a moins de traitement. Je me dis quand même, ça va. Tu penses qu'il y a combien de jours? Je pense qu'il y a 3 jours. D'ailleurs, il y a déjà un changement. On a senti une différence par rapport à tout le temps. Non, mais ceux qui ont discuté ici matin, ceux qui les gars ont essayé. Vraiment, je pense que nous avons témoigné que nous avons essayé pour l'instant. Dans 3 jours, je peux dire que ça va. Non, na website na qui César nango vraiment quand ndenge bakisi to melaka nga pe na meliango en 3 jours je peux dire que ça va. Baso bazolo batoza cher makasi. C'est pourquoi bazoya kateyo pe to senga ki oba million. Bon, na prix je crois que la santé n'a pas de prix. Et puis possibilité aux autres ndam nga par exemple basenga na zo futa ndam na yena ndam na pesi ezo continuer. Donc je crois que to lukaka guérison la santé n'a pas de prix. Tout le cas de guérison, le prix c'est pas important, c'est la santé d'abord. Merci Ndeko. To sependenge olobi bandeko musupe bayoki o azape na problème wana na kanisi yako yaka soki ayoki mungongo nayo. Je crois vraiment na kubenga so na kubenga na bango ceux qui vraiment baza quelque part en difficulté, ba ko solution musute et je crois que ba ya ko seyena nikoto. Merci. Voilà, je crois que Bayako et Nani Koto, papa, c'était les 4-1 témoignages que nous avons eu ce soir. Alors, Ngembekuta la façon tata megozonza que yal megozo solution, Bayaka aussi si na roulé n'avait ba quiz essayer na stop maladie. Et voilà, na façon kwa ndia mezonza, baba tukwezi TV, mambu ya mbongo kele kima ya ve na mutu parce que si bubu yai kingekele ya kubela ngelende sala mbongo ve muntu ke sala ka mbongo donc si bubu yai mbongo ange ikele salisa nzutu ange kubumba mbongo ve enkenge kwenda kukwa musu na bapasi e bubu yai ba madiabet ko kudiaka ya cher babilele betuke luataka ye cher mais si nzutu ke ya kubela babima nyonso ina ngelende sale ya uve ni na betuke na kubokelaka ba ukwiza ndamo betukele ya vanda awana Pointe Noire ya ke vanda na Brazzaville partout et benomeku wa papa ina mezonza aussi avantage ya kaka kele iki ke ataba mek demander mbongo bake na ku demander ke ya ke leve ke nge pesa catch yina bake demander nge ndambu ke nange pesa bake pesa nge deja manganga nge banda traitement kukwenda kanwana kana manganga kukwenda kunwana ka aussi ya kusosa mbongo e ya kubeluka. Voilà, kwenda na bambongo et ya ku beluka. Voilà donc nina ina betme kuzonzila que papa Francis betme kwena pratiquement na kusukisa moi message ngeko pesa na ba auditeur ba ina na bono ba tula dikulu na stop maladie. Merci beaucoup. Message malade, mais babou tout la du coup stop maladie. Voilà, bayina na kele na bimevo na bunu ba kwiza ndambo beto kele ki makwandi muke zabisa beno ni adresse muke pesa beno beto kele awa na Pointe Noire na 22 ya rue Reine Ngalifuru ba contact beto beto na 05 672 67 23 06 673 24
09. Na Brazzaville, betukele na 80 ya rue Bakukuya, croisement Mariangwabi na Potopoto, ba contact beto betukele na 05 588 67 42 06 673 24 09. Na RDC, ben bokila beto na WhatsApp beto na plus 243 81 038 54 76. Na Dolizi, betukele na 38 ya avenue du Poul na quartier Bakongo. Ba contact la beto betukele na 05 318 43 44. Na Muyonzi, betukele na Manima ya la gendarmerie na quartier ya Kayi 1, pembeni kwandi ya jardin ya Young américaine. Ba contact à beto betukele na 06 422 424 22 20 06 673 24 09. Mume pesa na baina nyonso melanda beto mbote et bonne guérison et na docteur Alexis Magola ndamu yanikele siandike na kulanda kabeto en tout cas beto ba batu ke na kuvingila kayandi na ba cahier de charge yi na kuinda kana yandi et na ba bimbevo yayi ya sida ya Ebola na ya COVID-19 ke na kukwamisaka babatu en tout cas kuiza posamo babatu ke na kukwa musuku mingi et na yina aussi ba donge mekwenda sala ya ba forage babato aussi ke na kudilaka awa aussi na ba bizunga ya beto aussi na ba bakena kusosaka aussi kuiza sala aussi ba don yina parce que ya suka ve kwandi na RDC parce que ngele kele ambassadeur kuiza mama Aline yina kele assistante beto ba yina nyoso mepesa beno mbote parce que ba de ba assistant ya beto nyoso tata Franck mugena zonzaka ba assistant ya beto ya ba centre mepesa ba mbote ba secrétaire beto ba administrateur nyonso ba yina ke chargé na média beto nyonso en tout cas ngolo na kisalu pour que ba batu kuzwa lunyakusu e beto tombola ba bimvama ya batoto ya beto association Stop Maladie yina ni objectif beto. Voilà, inani objectif ya beto. Merci Papa Francis. Mobanza ke baina na bono ba tout la makulu na association Stop Maladie. Beno kuzwa ba numéro de téléphone et Beno Bokila. Voilà, Beno Bokila c'est le consultant maison et puis Mama Ali nexike kuna baina kena Dolizi kena ulanda beto via YouTube baina kena na Muyonzi et baina aussi kena Brazzaville. Donc Beno Bokila ba numéro ina Papa Francis me ko pesa Beno Bokila pour que ba expliquer Beno comment ça se passe et Beno tout la makulu parce que la santé n'a pas de prix. Bet me kusuki sa émission ya beto ya lumbu ya bubu. Merci na Beno nyo surtout mais kulanda beto beto kutana vendredi 18h30 à 20h, 18h30 à 19h15. Mozambique, mais vous gagnez Libye 3, Mozambique 3, Libye 2. Et tout à l'heure, on a 20h, Algérie, Éthiopie. Beto que vous avez match, il y a Massika que tu faisais, RDC Congo. Et RDC Côte d'Ivoire, excusez, RDC Côte d'Ivoire, 17h. Prise d'antenne, 15h, na Gouzonzi, là toujours, Diable Rouge. Et 16h45, Mokevan, ensemble, na Gouzonzi, là, Beno match, il y a RDC Côte d'Ivoire. RDC Ouganda Salaka 0-0 et Côte d'Ivoire Sénégal Mossi Sam na Côte d'Ivoire et 0 Samu na Sénégal. Donc peut-être que tout bila machina Mbassi à partir de 15h à 16h et 16h45 peut-être que baka présenter ça na match RDC. Maintenant de mingi Papa Francis. Merci beaucoup. Moi, un chasseur, ni na quoi aussi que Baxidiak aussi. Na ina metadi là aussi ba Diable Rouge. En tout cas, bet ko na mantoa la bête aussi ba congolais. Il faudrait vendre aussi kusambidi la équipe. C'est pas ya kuzonza quoi indiquer équipe qu'elle imbi parce que bête moi aussi bête que tekisaka ba manyongo na mantoa. Ni ina aussi bête aussi façon muke na zonza ka bête na association Stop Maladie. Bête que zonza ka ben kuiza ka na foi. Bête aussi na ina metadi la Diable Rouge bête vendre ka tête aussi na foi. Bête samedi là ou c'est pas ya kuzonza kwandi équipe ke ya kufa parce que bête mosi ba manyongo aussi ke ku ya ke kutwaka aussi équipe bête mosi. Merci beaucoup. La suite des programmes toujours avec la BBFM. Merci. Mokoko SP Bass Nyata Gaëla Tikaya la patrona, Gilda Sambendengeso, mon ami Gaël.
Milo Ijo